Da počnemo. Dakle, ovo proučavanje je pre svega o Bibliji. Biblija otkriva Božji, stanje čoveka, put spasenja, propast grešnika i sreću vernika. Njene doktrine su svete, njeni nalozi obavezujući, njene istorije istinite i njene odluke nepromenljive. Čitajte je da budete mudri, verujte je da budete sigurni i činite što je u njoj da budete sveti. Ona sadrži svetlo da vas usmeri, hranu da vas održi i utehu da vas ohrabri. Ona je putnikova mapa, poklonikov oslonac, kormijev kompas, vojnikov mač i hrišćanska povelja. U njoj je raj obnovljen, nebesa otvorena i vrata pakla otkrivena. Hristos je njena uzvišena tema, naše dobro, namera i slava Boga njena svrha. Ona treba da ispuni naše sećanje, zavlada srcem i bude vodič nogama. Čitajte je polako, često i sa molitvom. Ona je rudnik bogatstva, raj slave, reka zadovoljstva. Data vam je za života, bit će otvorena na dan suda i zapamćena zauvek. Uključuje najveću odgovornost, nagradit će najveći rad i osudit će sve koji smatraju beznačajnim njenu svetu sadržinu. Ovo su zaista divne reči koje se nalaze u Gedeonovim Biblijama širom sveta. Međutim, u samom srcu Biblije nalazi se i najduže poglavlje koje je istovremeno i najveća riznica mudrosti i blaga koje se odnosi na hvalu i slavu same Božje reči. Znate koje je to poglavlje? 119. Svi osim 3 stiha iz ovog poglavlja direktno opisuju reč Božju i neki od njenih sinonima. Ali postoji još nešto interesantno i od izuzetne vrednosti vezano za 119. psalam. On se sastoji od 22 strofe, čiji stihovi počinju sa jednim od 22 slova jevrejske azbuke. I to zapravo i ne treba da nas čudi. Zašto? Jer svaka reč, pa i Božja reč, je izgrađena od čega? Od slova. Bog je svojim nadahnućem večno ustanovio redosled i značenje 22 slova jevrejske azbuke. Da li ste se nekada pitali zbog čega? Imaju li ovi psalmi, kao što je 119. alfabetski psalmi, još možda neku svrhu osim poetske? Međutim, ja sam se takođe pitala i mislim da sam dobila odgovor na ovo pitanje kada sam pročitala izuzetnu knjigu Richarda Amiela McGuffa, Bible Wheel, ili Biblijski točak. Dakle, to je ova velika i debela knjiga. Ovaj čovek sa obrazovanjem i diplomom iz matematike, fizike i doktoratom, kome samo nedostaje doktorska disertacija u kvantnoj fizici, zaposlen je u kompjuterskoj industriji, ali je sa izuzetnim znanjem Biblije i jevrejskog jezika došao do jednog izvanrednog otkrića. Proteklih nekoliko meseci sam proučavala Bibliju na osnovu ove knjige i večeras bih želela sa vama to da podelim. Osnovni cilj ovog proučavanja je da se na još jedan način uverimo da je Biblija zaista božanska knjiga i da možemo imati bezuslovno poverenje u nju. Dakle, ovo sve što ćemo govoriti je nešto što je vama poznato i to su istovremeno, recimo, i pitanja iz Biblije. Nadam se da ćete znati odgovore. Ako se dakle vratimo na 119. psalam i alfabetske stihove, mogli bismo reći da je Bog kroz njih postavio temelj strukture svoje reči u samom njenom tekstu. Temelj koji se ne može poljuljati. Biblija se, dakle, ogleda sama u sebi. Ona zapravo sadrži svoju sliku u alfabetskim stihovima. I više od toga Bog je utisnuo u ovaj temelj bogato skladište ključnih reči u alfabetskim stihovima koje su proročki prethodile tematskoj šemi cele Biblije od prve Mojsijeve do Otkrivenja. Dakle, slova jevrejske Biblije i njihova značenja kao i ključne reči koje počinju datim slovima, koje se nalaze u alfabetskim stihovima, otkrivaju osnovne istine Biblije i samoga Tvorca i predstavljaju još jedan dokaz božanskog nadahnuća ove knjige. O ovoj knjizi je pisano i u novinama i ovde vidimo ovog pisca. I dakle, kao što vidimo, znamo za latinsku, grčku i jevrejsku azbuku. Biblija je napisana grčkom i jevrejskom azbukom i kao što vidimo, ove 3 azbuke su usko povezane i imaju zajednički koren, ali lista
pokazuje progresivni gubitak informacije. Latinska imena ne predstavljaju ništa osim samih slova. Grčka su samo helenizovana jevrejska imena i još uvek su bez nekog posebnog značenja. Jedino imena jevrejskih slova imaju pravo značenje, u smislu da su zasnovana na običnim rečima jevrejskog jezika. Njihova imena, kao što vidimo, na primjer, Alef znači bik, Bet kuća, Gimel kamila, Dalet vrata. Ova imena imaju centralnu ulogu u naporu da dokučimo njihova simbolična značenja koje je Bog integrisao sa sadržajem određenih grupa knjiga. Njihova imena su utvrđene istorijski, dakle tu nema nikakve dileme. Nalaze se u nebrojanim drevnim zapisima i svi jevrejski leksikoni se slažu po tom pitanju. I najznačajnije je da je sam Bog ustanovio neke od njih u Bibliji, gde ih je koristio kao ključne reči u alfabetskim stihovima. Kao što vidimo, evo, ovo je otprilike jevrejski alfabet i možda možete da vidite da svako jevrejsko slovo ima numeričku vrednost, ima svoj znak, ima svoje ime, ima svoje pravo značenje, literalno, znači bukvalno značenje, ima svoj drevni skript. I iz tog drevnog skripta možemo primetiti da su i izašla slova latinske azbuke. Pogledajte, prvo kada se okrene je upravo slovo A. Dakle, to je jevrejski alfabet i šta se desilo? Dakle, Richard je došao na ideju, zahvaljujući viziji proroka Ezekilja o točkovima koji se nalaze jedan u drugom, da Bibliju u obliku, koja se nalazi dakle u obliku liste 66 knjiga, zamota kao rolnu na jednom točku koji ima 22 segmenta od kojih svaki odgovara slovu jevrejske azbuke. I evo kako je on to grafički pokazao. Znači, ideja je vrlo jednostavna. Slova se nalaze u Bibliji i lista se takođe knjiga nalazi u Bibliji. Kada je ovo uradio, dobio je 3 koncentrična kruga sa po 22 biblijske knjige. Iz same ovakve grafičke prezentacije mogu se uočiti neke veoma interesantne stvari. Pre svega može se uočiti da je kanon Biblije podeljen veoma prirodno na 7 delova. Pogledamo tu istu sliku u uprošćenom formatu gde se prikazuju dakle samo imena ovih knjiga. Kao što možemo videti, imamo segment za zakon ili Toru, starozavetnu istoriju, mudrosne knjige, velike proroke, male proroke, novozavetnu istoriju i poslanice. I pogledajte kako to lepo izgleda kada se svaki ovaj deo obeleži drugom bojom. Ovakav pogled na Bibliju daje nam neke univerzalne i biblijske simbole koji predstavljaju skladnost, celine, savršenost i potpunost Biblije. Dakle, pre svega vidimo da je ovakav način grafičkog prikazivanja Biblije predstavljen krugom. Krug je univerzalni simbol koji je geometrijska figura bez početka i kraja, beskonačno je simetričan, perfektnog je oblika i simbol je jedinstva, celine večnosti. Moglo bi se reći da je zato ovaj grafički oblik optimalan za knjigu koja otkriva Božju večnu reč. Drugo, zapečaćena je znakom krsta. Poslednje slovo jevrejskog alfabeta je slovo Tav, koje bukvalno znači obeležje, znak ili krst. Takođe, ova sedmostruka kanonska podela kao da ocrtava znak krsta preko cele slike. Treće, Alef i Tav, prvi i poslednji. Dakle, vidimo da slova idu od Alef do Tav i da se tu završavaju. Pismo otkriva Isusa Hrista kao reč Božju i znate kako se Isus naziva u otkrivenju? Slovima Alfa i Omega, je li tako? Koristeći imena prvog i poslednjeg imena grčkog alfabeta, jer je otkrivenje napisano na grčkom. Međutim, preneseno u jevrejski, to bi bilo Alef Tav. Dakle, ove ideje su prirodno povezane. Dakle, kako? Po tome što prvo i poslednje slovo bilo kog alfabeta može da predstavlja sve što stoji između njih. Dakle, kad kažete od A do Š, ili od alfa do omega, ili od alef do tav, kažete da je nešto potpuno obuhvaćeno, je li tako? To podrazumeva potpunost i celovitost. I četvrto, sedmostruka simetričnost. Vidi se da postoji sedmostruka simetričnost i od 7 dana stvaranja do 7 pečata u otkrivenju Sveto pismo predstavlja broj 7 kao numerički simbol potpunosti, celovitosti i savršenstva. Evo još jedne slike. Alfabetski ključ koji otkriva, dakle, taj božanski dizajn Biblije je dat u Bibliji.
Večno je ustanovljen inspiracijom samoga Boga u alfabetskim stihovima i ni u jednom trenutku ne treba da idemo van Biblije. Sve je uzeto, izvučeno, ustanovljeno i potvrđeno samom Biblijom. Broj 7 dostiže svoj vrhunac u menori. Znate šta je menora? To je dakle sedmokraki svećnjak koji je napravljen po dizajnu, po nacrtu samoga Boga, da bude večno svetlo u šatoru od sastanka. Menora je stajala ispred zavese koja je pokrivala ulaz u svetinju nad svetinjama. Ona je bila Božji simbol koji ujedinjuje čitavu pletoru značenja broja 7. Punina, savršenost, perfekcija i svetost. Povezanost Božje reči i svetlosti potiče iz stvaranja još. Jel' tako? Koje su bile prve reči Božje koje je Bog izgovorio? Neka bude svetlost. Znači, vidite povezanost. Prva reč Božja je bila neka bude svetlost. I ovaj svećnjak koji je nazvan u prevodu Vukov Žižci Božji, znamo da je takođe i Božja reč nazvana Žižak ili svetiljka i 119. psalam kaže kako? Reč je tvoja, Žižak nozi moje i videlo stazi moje. Pogledajte sada otprilike kako izgleda ta menora i tu sedmostruku simetričnost. Dakle, vidite kako, da se samo vratimo časkom, Bog je dakle rekao konkretno 6 grana neka mu izlazi sa strane, 3 grane s jedne strane svećnjaka, a 3 grane sa druge strane svećnjaka. I evo kako to grafički izgleda. Znači, otprilike znamo svi kako izgleda taj sedmokraki svećnjak i vidite kako broj 1 odgovara broju 4, 2 se nastavlja u 5, 3 u 6 i 7 i u sredini. Ako pogledate ovaj biblijski točak i ovu podelu, vidjet ćete potpuno istu simetričnost. 1 i 4, 2 i 5, 3 i 6 i krug unutra 7. Jako dobro se slaže. I ta simetrija se ponavlja i u simetriji 7 dana stvaranja. Ako se sećate, pastor Anđelković je govorio prošle subote o tome, Bog je, dakle, u prva 3 dana formirao određene stvari, u 4. i 5. dan ih je ispunio i 7. dan subota. Dakle, tačno dan 1 sa danom 4, dan 2 sa danom 5, dan 3 sa danom 6 i 7. dan je posebno. Potpuno ista simetrija. Šta se sada dešava? Dakle, kada posmatramo na ovaj način Bibliju, ova 3 kruga ispunjena biblijskim knjigama i kada podelimo to na segmente, 22 segmenta po jevrejskim slovima, vidjet ćemo kako dobijamo po 3 knjige koje se nalaze na istom segmentu. I proučavanjem možemo veoma lako da vidimo kako su ove knjige na čudesan način povezane. Povezane su brojevima, dakle, segmenta na kojima se nalaze, povezane su tematski, povezane su određenim stihovima koje se nalaze samo u ovim određenim knjigama i vidi se da ovo zaista nije slučajno. Naprimer, segmenti od 1 do 10 se potpuno ocrtavaju i potpuno nam dočaravaju, dakle, 10 Božjih zapovesti, 7 dana stvaranja i na veoma, veoma čudesan i jednostavan način. Evo pogledamo, na primjer, prvi segment koji se nalazi pod jevrejskim slovom Alef. Tu se nalazi prva knjiga Mojsijeva, knjiga proroka Isaije i knjiga proroka Rimljanima. Kakve veze imaju ove 3 knjige? Pa sve 3 knjige su 3 knjige početaka. Ciklus prvi je prva knjiga Mojsijeva, prva knjiga zakona. Drugi ciklus Isaija, prva knjiga proroka. Treći ciklus Rimljanima, prva knjiga poslanica. Alef, dakle prvo slovo jevrejske azbuke, je simbol Boga i početaka. Predstavlja atribute jednog istinitog Boga. Pogledajte kako se reči koje počinju sa slovom Alef, gotovo sve, ima ih jako puno koje predstavljaju karakteristike Boga. Dakle, Bog je jedan, Bog je ljubav, svetlost, istina. To su jevrejske reči koje počinju slovom Alef. Neki se izgovaraju drugačije i to se pokazuje ovim tačkicama koje se nalaze ispred, međutim sve je to prvo slovo Alef. Dakle, Ehad, Ahavah, Aur, Emet, Adon, prvi i poslednji Alfa i Omega ili Alef Tau. Prva Božja zapovest kaže, i da kažem srž prve Božje zapovesti je ja sam Bog, je li tako? I interesantno je da
knjiga proroka Isaije kao eho ponavlja i postavlja ovo pitanje: ima li Boga osim mene? Pogledajte ove reči, alef, dakle ključne reči koje su vezane za Boga Oca. Ja sam Bog, to su sve reči koje počinju sa alef. I Božje veliko ime, ja sam onaj koji jeste, kojim se predstavio Mojsiju, su tri reči koje sve tri počinju sa slovom alef. Postoje, sem ovoga, dakle, sem ove tri knjige koje se nalaze na segmentu, interesantno je da postoje biblijske knjige koje imaju te unutrašnje cikluse. Knjiga Stvaranja, prva knjiga Mojsijeva, proroka Isaije, Psalmi, Matejeva knjiga, Evanđelje po Jovanu i knjiga Otkrivenja, za koju znamo da isto ima 22 glave, neverovatno prate ove cikluse. Neverovatno. Evo pogledajte, na primjer, knjigu, prvo poglavlje Matejevo. Kakve veze ima sa ove tri knjige i sa uopšte knjigom početaka i slovom alef, sa stvaranjem? Prvi stih u Novom Zavetu vraća čitaoca odmah u prvu knjigu Biblije. Prvo, Matej počinje rečima pleme Isusa Hrista, sina Davida, Avramovog sina. Reč koja je prevedena kod nas sa pleme, ili na engleskom sa generation, u grčkom je reč Genesis, a Genesis je ime prve knjige Mojsijeve. Prvi put genealogiju u Bibliji srećemo gde? Prvo pleme je, dakle, pleme Adamovo i nalazimo ga u prvoj knjizi Mojsijevoj 5. glavi. Ovo je veoma jaka veza, zašto? Zato što Isus Hrist je drugi Adam. I vidimo kako je ovo povezano. Drugo, u 23. poglavlju Matej citira prvog proroka koji citira je prorok Isaija, knjiga koja se nalazi dakle, na ovom segmentu. I on kaže, eto, devojka će zatrudnjeti i rodit će sina. Zapazimo da je to 23. stih u kome Matej citira Isaiju, a Isaija je 23. glava Biblije. Pogledajte prvo poglavlje Evanđelja po Jovanu. Prvi stihovi Biblije ili prve knjige Mojsijeve kažu: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Prvi stih Jovanovog evanđelja kaže: u početku beše reč i reč beše u Boga. Neverovatan sklad. Zatim pogledajte koga citira Jovan u 23. stihu svog prvog poglavlja. Reče: ja sam glas onoga što viče u pustinji, poravnite Gospodnji put Gospodnji, kao što kaže Isaija prorok. Dakle, opet i Jovan u 23. stihu navodi citat iz 23. glave Biblije. Drugo slovo, bet, je na drugom segmentu koji sadrži knjige drugu Mojsijevu, knjigu proroka Jeremije i prvu Korinćanima. Ime drugog slova je bazirano na svakidašnjoj jevrejskoj reči koja znači kuća, dakle bait, i nalazi se oko 2000 stihova. Kao što je slučaj sa mnogim drugim ključnim rečima, Bog je predstavio njeno značenje u Bibliji u priči o Jakovljevim lestvama. I tu odmah možemo da vidimo kako se na jevrejskom kaže kuća. Jakov je rekao: ovde je doista kuća Božja i ovo su vrata nebeska, i prozvao ono mesto Betel, dakle Bet, kuća, El, Bog, kuća Božja. Mnogi hrišćani takođe znaju slovo Bet iz imena Betlehem, je li tako? Što znači kuća hleba. Tradicionalno jevrejsko shvatanje drugog slova je dakle da ono predstavlja simbol konačne svrhe sve realnosti, a to je da Bog živi sa čovekom. To se naravno podudara dakle, sa hrišćanskim shvatanjem svršetka Božjeg plana kada Jovan kaže: evo skinije Božje među ljudima. I naravno, druga knjiga Mojsijeva, dakle knjiga koja se nalazi na tom segmentu, zabeležava prvi veliki korak ka ostvarivanju tog plana. U ovoj knjizi Bog prvo spominje svoj šator od sastanka, dakle kao kuću Gospoda Boga. I šta kaže? Prvine od prvog roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga. To je prvo mesto na kome se pojavljuje reč kuća Božja. I to je dakle jedna od glavnih tema druge knjige i bazirana je na doslovnom značenju drugog slova jevrejske azbuke. Bog je dao nacrt kuće Božje, dakle šatora od sastanka ili hrama, kao tipološku sliku koga? Čega je slika hram? Slika je Isusa Hrista, njegovog sina. I sve što se nalazi u hramu, dakle, je slika Isusa Hrista.
I pogledajmo, dakle, sada reči iz alfabetskih stihova koji nam daju ovu novu temu segmenta. U Plaču Jeremijinom, koji je takođe mesto gde se nalaze ovi alfabetski stihovi, njih imamo u raznim psalmima i u Plaču, gotovo u celoj knjizi Plač Jeremijin. I ovde Bog kaže, dragi sinovi sionski, cenjeni kao najčistije zlato. Dakle, sinovi, sin, reč sin, ben, je takođe tema ove knjige ili ovog segmenta. Osnovna ideja je, dakle, da sin kao potomak svoga oca gradi očevu kuću. Opet vidimo povezanost. U jevrijskom jeziku reč ben ili sin sastoji se od dva slova, bet i nun. I pogledajte kako to slikovito može da se pročita jednostavno. Bet znači kuća, nun znači naslednik, sin je naslednik kuće. Ili jevrijski osnovna ideja da je kao sin potomak svoga oca gradi očevu kuću. Prvo mesto u Bibliji gde Bog nekoga naziva svojim sinom nalazi se u 2. Mojsijevoj. Tu kaže Bog, ovako kaže Gospod, Izrael je sin moj. I baš u toj knjizi Bog je, dakle, uspostavio tu snažnu sliku Isusa Hrista kao otkupitelja u slici pashalnog jagnjeta, u slici hrama i u slici Božjeg sina kao izraelskog naroda. Drugi deo druge knjige Mojsijeve vezan je za opet jednu reč koja počinje slovom bet, to je reč brit ili zavet, i vidimo da je veliki deo ove knjige takođe posvećen naravno zavetu koji je Bog učinio sa Izraeljem. Vidimo da se zapravo možemo, ako pogledamo celu drugu knjigu Mojsijevu, vidimo da ove 3 reči zapravo su ono o čemu se govori u drugoj knjizi Mojsijevoj. U prvih 15 poglavlja govori se o Izraelu kao Božjem sinu koji izlazi iz Egipta. Zatim sledeći deo knjige je posvećen zavetu koji Bog čini sa Izraelem na Sinaju i treći deo druge knjige Mojsijeve je posvećen izgradnji i nacrtu Božjeg hrama. Dakle, potpuno uklapanje. Evo, pogledajmo kako se dalje ove knjige neverovatno slažu. U drugoj knjizi Mojsijevoj Bog daje i sklapa zavet sa izraelskim narodom. Šta se dešava u drugoj knjizi ovog segmenta, u knjizi proroka Jeremije? Bog kaže, evo idu dani kada će učiniti s domom Izraeljevim i domom Judinim nov zavet, ne kao onaj zavet koji učinih s ocima njihovim, kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske, dakle aluzija na drugu knjigu Mojsijevu, i onda kaže metnuću svoj zavet u njih i na srcu njihovom napisaću. Znači 2 zaveta, jedan u drugoj knjizi Mojsijevoj, drugi u knjizi proroka Jeremije. Sledeće reči koje takođe povezuju i daju tematsko značenje treće knjige na ovom segmentu su reči badal, što znači podela, baka takođe podeliti, bein između, bin znači rasuditi. Dakle, ovo su, mogli bismo reći, teme prve poslanice Korinćanima. Pavle tu govori, dakle, i ukorava Korinćane zbog podela, rascepa i raspri, dalje upućuje ih na korišćenje rasuđivanja, mudrosti i suđenja i na kraju govori o mudrosti uopšte i superiornosti Božje mudrosti u odnosu na mudrost sveta. Vidimo opet kako, dakle, ove reči potpuno odgovaraju temi knjige. Pogledajmo drugu Božju zapovest. Ideje lika, odraza, obličja imaju veze sa dualnošću i sa brojem 2, zato što su po definiciji druga stvar. Slika je reprodukcija originala. I to je opet direktna veza sa zabranom stvaranja lika u drugoj zapovesti, koja takođe, vidimo, razdvaja koga? One koji mrze na mene i one koji me ljube. I interesantno je takođe videti da su upravo druga zapovest i idolopoklonstvo dominantne teme prve poslanice Korinćanima, koja pominje idole, idolopoklonstvo, idolopoklonike više nego sve druge poslanice zajedno. Vidite ovaj mali grafik koji pokazuje koliko se ove reči nalaze u ostalim poslanicama, a koliko u baš prvoj poslanici Korinćanima. Pogledajmo sad unutrašnje ove cikluse. Pogledajte, na primjer, drugi psalam. Drugi psalam je jedini odlomak Svetoga pisma na koji je eksplicitno ukazano brojem u celoj Bibliji. Znači, u delima 13.32 apostol Pavle kaže
kao što je napisano u 2. psalmu, ti si moj sin. Dakle, to je jedini psalam koji se pominje po broju u Bibliji. Ovaj psalam je inače poznat kao psalam sina. Šta kaže u ovom psalmu? Dakle, tema drugog segmenta je sin ili drugo lice božanstva, kao što je tema prvog segmenta bio Bog otac, Avram kao otac, reč Av je alfa reč koja počinje, dakle, sa alfa, otac, znači, na drugom segmentu imamo reč sin, imamo drugo lice božanstva i imamo tipologije njegove. Pogledajte šta kaže drugi psalam. Drugi psalam kaže, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih, išti u mene. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Gde možemo ove reči da nađemo? Pogledajte sada otkrivenje, opet koju glavu? Drugu glavu. I pašće ih gvozdenom palicom i oni će se razdrobiti kao sudovi lončarski. Znači, jedina 2 stiha koja se nalaze u Bibliji vezana za pašće ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud, nalaze se u drugom poglavlju psalama i u 2. poglavlju otkrivenja. Interesantno je, dakle, dalje slovo broj 4 ili 4. slovo jevrejske azbuke koje se zove Dalet. Na ovom segmentu nalazimo 4. knjigu Mojsijevu, knjigu proroka Jezekilja i poslanicu Galatima. Ime 4. slova Dalet dolazi od reči delet koje označava vrata. Znači, bukvalno značenje ovog slova su vrata. I objašnjenje za ovo nalazimo upravo u knjizi proroka Jezekilje, gde on kaže 2 vrata behu u crkvi u svetinji, a u vratima behu 2 krila koja se obrtahu. Dakle, to su bukvalno, znači, značenje vrata koja vise, ne otvor, nego baš značenje vrata koja vise. Kao glagol, druga ključna reč koja počinje ovim slovom je reč dalal, koja znači oslabiti, iznuriti i koren je imena Dalila, koja je žena koja je oslabila i iznurila najjačeg čoveka Samsona. I pogledajmo kako je to izraženo alfabetskim stihom 119:28, psalam 119. Suze proliva duša moja od tuge, okrepi me po reči svojoj. Ova reč dalaf bukvalno znači kapljati, topiti se, prolivati, kako je prevedeno kod nas, i time psalmista predstavlja gubitak svoje snage, zbog čega traži okrepljenje od Boga. Još su rabini odavno prepoznali slovo dalet kao slovo poniznosti, nesebičnosti i samoodricanja. Pogledajmo šta govore alfabetski stihovi, na šta nas upućuju, dakle kako da protumačimo ove knjige, koju istinu Bog želi da nam otkrije. Pogledajte, ovi stihovi govore veoma jednostavno. Put, puteve, urazumi me o putu, pomete puteve moje, putem zapovesti. To su sve, dakle, reč put koje počinje jevrejskim slovom dalet. Reč je derek i ona predstavlja put. Ovo je, dakle, suština 4. slova. Kako nam Bog predstavlja ovim slovom i značenjem njegovim i ovim rečima suštinu ove 3 knjige. Šta želi da nam otkrije? Dakle, kuća Božja, znači, ima samo jedan ulaz, a to su vrata pokajanja. Moramo priznati svoj greh, pokajati se u poniznosti i okrenuti se potpuno da sledimo njega kud god nas on vodi. To je put Božji. Put kojim nas je učio Isus Hrist. Kako Isus Hrist definiše put Božji? Onaj ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. Dakle, to je jedini način da dođemo do Boga. Krst je najveći i najjači biblijski simbol smrti i samoodricanja. To je, dakle, poruka evanđelja koja je tipološka predstavljena u 4. knjizi ili knjizi brojeva, knjizi koja se nalazi na ovom segmentu kao prva knjiga. To je, dakle, poruka, ono što Bog želi da nam pokaže. U 4. knjizi Mojsijevoj Bog opisuje kako je vodio Izrael 40 godina po pustinji dok se njihova telesna pobuna nije ugušila. Pogledajmo sada kako ovi simboli nalaze svoje krajnje značenje u Gospodu Isusu Hristu, koji je otkriven kao vrata i kao put samo u 4. evanđelju. Znači, imamo broj 4 apsolutno svuda. Bog se otkriva kao ja sam vrata i ja sam put. I to su upravo reči koje počinju ovim slovom dalet. Dalje imamo 4. dan stvaranja.
četvrti dan stvaranja naravno duboko u sebi odražava broj 4. Pre svega, Bog je dao 4 svrhe objektima koje je stvorio. On je stvorio šta? Stvorio je videla na svodu nebeskom da budu za znake, vremena, za dane i godine. Engleski prevod bukvalno kaže da ih je stvorio 4 signs, 4 seasons, 4 days and years, znači 4 svrhe. Možemo da vidimo takođe da ove stvari imaju takođe u sebi četvorostruku podelu po svojoj prirodi. Vidimo da imamo ciklus dana koji je podeljen na 4 segmenta. Podne, veče, ponoć i jutro. Imamo ciklus godine koji opet u sebi nosi broj 4, leto, proleće, zima, jesen. Četvrti dan sadrži takođe i prvu pojavu reči znak. Znači, Bog ovde kaže daću vam ih za znake. Znak je reč koja se sastoji na jevrejskom ot i sastoji se od prvog i poslednjeg slova jevrejske azbuke. To je dakle na nekim način potpis Božji. Videli smo da su takođe izraelska plemena trebala da stave zastavu sa znakom i to se nalazi u 4. knjizi Mojsijevoj. Međutim, interesantno je gde se poslednji put pojavljuje reč znak. Prvi put se pojavljuje, dakle, prilikom stvaranja 4. dana. Poslednji put reč znak se pojavljuje u stihu koji mi svi dobro znamo. I subote moje svetkujte da su znak između mene i vas, da znate da sam ja Gospod Bog vaš. Dakle, pogledajte sada kako u nekoliko stihova ranije Bog povezuje znak iz 4. dana, povezuje subotu i povezuje ono što se desilo u pustinji, što je tema 4. knjige Mojsijeve, dakle, knjige koja se nalazi na ovom segmentu. On kaže, izvedoh ih iz zemlje Misirske, dovedoh ih u pustinju, dadoh im uredbe svoje i subote svoje dadoh im da su znak, ali se odvrže od mene dom Izrailjev u pustinji i subote moje grdno oskrvniše. To je prvi, dakle, na ovom mestu se prvi put pogazila koja zapovest, 4. zapovest koja, dakle, na neki način sjedinjuje sve ovo. Dakle, opet na ovom 4. segmentu pojavljuje se i 4. zapovest sa subotom koja je znak. I ona kaže, seća se dana od odmora. Dakle, vidimo kako nas Bog ovde podsjeća na subotu na 4. segmentu. Alfabetski stihovi nam kažu šta? Da vidimo kako su oni povezani sa ovim. U Psalmu 37.7 Bog kaže, osloni se na Gospoda i čekaj ga. Nemoj se žestiti gledajući koga da napreduje na putu svome. Dakle, osloni se, na engleskom je prevedeno sa rest. I to je reč damam i naravno reč rest je povezana sa 4. zapovešću i sa Bogom i taj glagol davak, znači preveden sa rest ili kod nas osloni se, su Jevreji koristili da opiše potpunu i krajnju, apsolutnu privrženost Bogu. Jer jedino prionuvši, držeći se za njega i njegova otkrivenja, možemo počivati u njegovom savršenom miru, a zar nije i danas subota predivan znak da smo potpuno predati Bogu. Još neku, pogledajte kako dalje sa brojem 4 Bog nam otkriva još jednu veoma za nas interesantnu temu. Dakle, 4. pečat otkrivenja je tema čega? Smrti. Vidimo kako se opet pojavljuju broj 4, otvori 4. pečat, ču glas 4. životinje i onaj što seđaše na konju imaše ime smrt i data mu je oblast na 4. delu zemlje da ubije sa 4 elementa, mačem, glađu, smrću i zverinjem zemaljskim. Neverovatna povezanost sa brojem 4. Dakle, interesantno je takođe da se ovi elementi ponavljaju još na jednom jedinom mestu, a to je u knjizi proroka Jezekilje, koja je opet na ovom segmentu i u Septuaginti, dakle na grčkom prevodu, potpuno su iste reči iz otkrivenja i potpuno su iste reči iz proroka Jezekilje. Značenje 4. pečata kao smrti, pogledajmo dakle kako Bog opisuje smrt. Mi znamo da većina hrišćana danas misli o smrti kao o nastavku života i kao o tome da duša negde lebdi. Međutim, pogledajmo kako Biblija na ovom 4. segmentu tačno nam ukazuje na to šta je smrt.
Dakle, ovo nas vraća na alfabetski stih koji se nalazi u 119:25. Duša moja leži u prahu, oživi me po reči svoje. Leži u prahu, dakle imamo opet davak, to je znači toliko je prionula za prah. I to nas vraća, kako autor same knjige kaže, na vreme kada je Adam dobio smrtnu presudu, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Veoma logično, je li tako? Vraća nas na smrt. Ležati u prahu ili prionuti, prilepiti se u prahu je metafora za one koji spavaju u prahu zemaljskom, kako kaže Danilo, je li tako? Ponovo nam Bog ukazuje šta znači umreti, spavati u prahu zemaljskom. I to su, dakle, prirodne metafore za smrt, spavanje i odmor. I to se sve opet zajedno ponavlja, opet sa brojem 4, pogledajte gde? U 4. evanđelju, u priči o Lazarovom vaskrsenju, kada Bog kaže, Isus im reče za smrt njegovu, a oni mišljahu da govori za spavanje sna. Interesantno je da kada su došli, našli su ga, a koliko je dana već bio u grobu? 4 dana. Pogledajte kako se opet ovaj broj 4 ovde javlja i kako je sve povezano, neverovatno. Naravno, ovde se uklapa ideja da je Isus svojom smrću i odmorom uzvisio i potvrdio značenje subote. Dakle, odmor, broj 4, 4. pečat i 4. zapovest su povezane na ovome segmentu. Pogledamo opet jedno veoma interesantno slovo. Slovo vav, 6. slovo jevrejske azbuke. Ovo 6. slovo označava ekser ili kuku, ono čime se kači. Pojavljuje se 13 puta u 2. knjizi Mojsijevoj gde opisuje kuke koje su držale svaku zavesu za stub u šatoru od sastanka. Ime ovog slova primenjeno je u njegovoj ulozi u jevrejskoj gramatici. Ono se, kada se stavi ispred neke reči, kada je prefiks reči, ono se koristi kao veznik i ima, dakle, smisao i, zato, stoga, ali i slično. Slovo vav, dakle, kači reči i povezuje ih zajedno u rečenicu. Evo primjera iz 119. psalma gde su upravo tako iskorišćeni, da je tako iskorišćeno ovo slovo u stihovima. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži i čuvaću zakon tvoj svagda i otide od kćeri Sionski sva slava njena. Interesantno je, i što je veoma neobično, da Bog nije predstavio ni jednu drugu ključnu reč koja počinje ovim slovom u alfabetskim stihovima. Dakle, samo veznici. Strongov Concordance daje, za razliku od drugih slova, samo 10 reči u Bibliji koje počinju ovim slovom. Znači, imate samo 10 reči koje počinju sa slovom vav. I to, većina od tih reči su vlastita imena, kao, na primjer, vašti. Vav je jedinstveno slovo u jevrejskoj azbuci i sem značenja ekser ili kuka i uloge veznika u gramatici ne postoji više ništa za njega. Znači, samo 2 značenja i primjena u gramatici. I pitate se sad kako to može da ima smisla i kako uopšte Bog može to da iskoristi. Mogli bismo reći da je vav Božji simbol veznika. U 17 istorijskih knjiga Staroga Zaveta to je početno slovo i vezuje, dakle, knjigu za knjigom, sem u 4 knjige. Međutim, evo pogledajte kako ovo slovo unosi svoje značenje veznika i u druge reči kada se kombinuje sa drugim slovima. Evo, pogledajte jednu reč, sliku, Levi. Znamo svi, to je bilo ime, jel tako, Jakovljevog sina i Levi je sastavljeno iz 3 slova, lamed, vav i jod. Lamed znači k, ili ka, vav je priljubi, jod meni. I upravo u prvoj Mojsijevoj Bog daje, dakle, definiciju Levijevog imena. Kaže ovako, Lija kaže, da ako se sada već priljubi k meni muž moj, kad mu rodih 3 sina, zato mu nadeše ime Levije. Priljubi k meni, to je bukvalno značenje imena Levi. Kao što vidimo, dakle, to ime znači priljubi, privezati k meni, što se u potpunosti slaže sa osnovnom tipološkom svrhom levitskih sveštenika. Šta je bila svrha levitskih sveštenika? Da povežu narod izraelski sa Bogom. Oni su bili posrednici između Boga i naroda. Oni su uvezivali Boga sa narodom izraelskim. Oni su bili predslika koga? Prvosveštenika, pravog prvosveštenika koji je jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. Isus je taj koji nas povezuje sa Bogom. On je veza neba i zemlje.
Pogledajte sada šta je Bog uradio u prvoj rečenici Biblije. Bog je povezao sve ove ideje u početnim rečima Biblije. Slovo vav se pojavljuje u Bibliji kao prefiks 6. reči u prvoj Mojsijevoj gde povezuje nebo i zemlju. Dakle, pogledajte, znači prva rečenica, u početku stvori Bog nebo i zemlju. I vav se ovde nalazi u onome i. Međutim, ako malo bolje pogledate na ovoj većoj slici, ta reč koja je prevedena kod nas sa i, vav je prikačen na jednu drugu reč koja se ne prevodi. A ta reč se sastoji, dakle, iz prvog i zadnjeg opet slova. To je et, kaže, ono predstavlja, dakle, direktni objekat, ali interesantno je, dakle, ta reč et se sastoji, dakle, iz prvog i zadnjeg slova jevrejske azbuke. Opet imamo ono alfa i omega, opet imamo alef i tav. I vav je prikačen na tu reč da bi označavao veznik. Šta ovo znači? 6. slovo, pazite ovu simboliku, dubinu simbolike. 6. slovo prvi put se pojavljuje kao prefiks 6. reči, koja je, dakle, znak direktnog objekta ili znak gospodara istorije, znak posrednika, znak čoveka Isusa Hrista, žive reči. I šta je njena uloga? Da spoji nebo i zemlju na najliterarniji način. To praktično znači, ako bolje razmislite, da je svršetak celokupne istorije, onda kako izgleda svršetak celokupne istorije? Spojit će se nebo i zemlja. Jerusalim silazi na zemlju i nebo i zemlja se povezuju. I, dakle, taj celokupan svršetak istorije, ono zašto živimo i što čekamo kada će se vezati nebo i zemlja, je proročki nagovešten u simbolu slova u prvom stihu prve knjige Biblije. Zaista čudesno. Mislim, neverovatna dubina. Pogledajte sada, na primjer, za nas isto zanimljivo 7. slovo. Šta očekujete na 7. segmentu? 7. slovo Zain. Knjiga o sudijama, Jojilo, poslanica Kološanima. Na prvi pogled, kakve veze imaju ove knjige? Ime 7. slova označava oružje, pod kojim se obično podrazumeva mač. U modernom jevrejskom jeziku Zain znači biti naoružan. Ali pogledajte samo reč koju je Bog naglasio u 9 alfabetskih stihova koji počinju ovim slovom. Ja to nikad ranije nisam primetila. Pogledajte šta Bog hoće da nam kaže kroz alfabetske stihove. Opomeni se, opomeni se, opomeni se, sećam se, pominjem, opomeni se, opominje, spomen, spomen. Na engleskom jeziku to se još i lakše vidi, zato što je reč istog oblika. Remember, 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 remembered, remembered. Remember, remember. Znači, ne možete da jednostavno da se odvojite od tog utiska. I na šta, naravno, Bog hoće čega da se setimo. I što je povezano sa sedmicom. Sećaj se dana od odmora. Dakle, u ovim alfabetskim stihovima je dat toliki naglasak na jednu jedinu reč koja pokazuje Božju zabrinutost, da se setimo njega i njegovog odmora koji je obeležen 7. danom, subotom. Dakle, to se ponovo i naročito naglašava u 4. zapovesti koja nas i poziva da se setimo 7. dana. Reč subota, interesantno, se poslednji put pojavljuje upravo u poslanici Kološanima, koja se nalazi na ovom segmentu. Šta imamo na ovom segmentu? Dakle, knjigu o sudijama. Knjiga o sudijama je jedinstvena po čemu? Po tome što je to jedino mesto u kome je Bog otkrio svoju titulu Jahve sudija. Bog sudija. On kaže, nego ti meni činiš zlo ratujući name, Gospod sudija neka sudi danas između sinova Izriljevih i sinova Amonovih. Ta titula je gotovo identična sa imenom Jehošafat, imenom koje igra veoma značajnu ulogu gde? Upravo u knjizi proroka Jojila. Jedina razlika je u paru dva slova. Dakle, još jedan primer beskrajnih čuda Svetog pisma. Pogledajte, prvo otkrivenje Božje titule je ograničeno na knjigu koja nosi ime sudije i drugo čini vezu sa jednom jedinom knjigom u malim prorocima koja uopšte pominje reč Jehošafat. Jojilo prorokuje, pazite, znači, dakle, taj 7. segment nosi temu suda.
Značenje reči Jehosafat znači Gospod će suditi. Joelovo proročanstvo je upečatljivo zbog punine božanskog suda koju objavljuje. Znači, nije neobično da se nalazi na sedmom segmentu. Nalazi se na 7. segmentu jer je 7 broj punine, svršenosti. Pogledajte kako ovo proročanstvo prorokuje potpuno uništenje. Kaže, ništa neće uteći od njega. Kad dođe ovaj sud, ništa neće uteći. Pogledajte dalje ovu ideju punine. Dakle, broj 7, znamo svi da je broj punine, broj celovitosti, sveobuhvatnosti. Pogledajte kako se u knjizi proroka Joela podcrtava ova reč sveobuhvatnost. Neverovatno, ja to isto ranije nisam nikad primetila. Svi stanovnici zemaljski, svi koji pijete vino, sva drveta poljska, sve stanovnike zemaljske, sva drveta u polju i tako dalje. Kaže, svim potocima judinim. Apsolutno stalno govori da je sve obuhvaćeno. Pogledajte treću knjigu ovog segmenta, poslanicu Kološanima. Ista stvar. Kološanima poslanica puninu broja 7 eksplicitno vezuje za Hrista, za koga kaže šta? U kome živi svaka punina Božja. To su dobro poznati stihovi. A pogledajte sada Kološanima poslanicu kako izražava ovu puninu broja 7. Ljubav koju imate k svima, u svemu svetu, svakoj premudrosti, na svako ugađanje, u svakom dobrom delu, jačajući svakom snagom, u svakom trpljenju, sve što je na nebu, sve krozanj i zanj sazda. On je pre svega i sve je u njemu, da bude on u svemu, kroz njega da primiri sve sa sobom. Ovo je neverovatno, sve bilo na zemlji ili na nebu. Pogledajte na kraju kako dalje kaže da budete savršeni, dakle opet nešto što je vrlo vezano za broj 7, savršenstvo, da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božjom. Neverovatan broj reči koji se pojavljuje. Dakle, opet Bog nešto hoće da nam kaže. Šta je sa unutrašnjim ciklusima? Pogledajte kako se prva knjiga Mojsijeva povezuje sa ovom temom. Šta opisuje prva knjiga Mojsijeva u 7. glavi? Prvi sveopšti sud koji je Bog uspostavio na zemlji, je li tako? Potop. Matej 7, kojim rečima počinje? 7. poglavlje. Ne sudite da vam se ne sudi. Jer kakvim sudom sudite, onako će vam se suditi. Da li može biti bolje povezana sa temom suđenja? Pogledajte u 7. poglavlju Evanđelja po Jovanu kako se u stihovima povezuje subota, 7. dan i suđenje. Dakle, Isus priča o tome šta se dešava, kaže, srdite li se na mene što svega čoveka iscelih u subotu. Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite. Dakle, imamo dve teme, i subota i kao 7. dan i sud. Ja sam se pitala, na primjer, pošto naravno autor nije adventista, da li možda čisto adventistička nauka o istražnom sudu može da se uklopi u ovu tematiku, dakle broja 7. I onda sam razmišljala istražni sud kada počinje, gde piše kada počinje istražni sud. Danilo, koja glava? 7. glava. Sud sede i knjige se otvoriše. Kad se završava istražni sud? Završava se kada Bog bude zapečatio, je li tako, verne. I gde se nalazi ovo proročanstvo? Dakle, nalazi se o kraju istražnog suda u 7. poglavlju knjige Otkrivenja, kad Bog kaže ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovim. Neverovatno kako se ponovo uklapa sa brojem 7. Pogledajte sada isto neverovatno, imamo samo 2 segmenta, dakle, koja bih žela da istaknem. Segment broj 18. Ovo je jevrejsko slovo cadi i tu se nalaze knjiga o Jovu, Matejevo, Evanđelje i 1. Jovanova. Neverovatno opet povezanost sa slovom i sa alfabetskim stihovima. Pogledajte, dakle, alfabetske stihove koji se odnose na ovo slovo. I Bog možemo da kažemo da je ustanovio prvenstveno simboličko značenje 18. slova veoma jasno u 6 alfabetskih stihova. Kaže, pravedan si Gospode i pravi su putevi tvoji, pravedan je Gospod, pravda je njegova, traje do veka, pravda je tvoja, pravda večna. To su dakle reči cadik, cedekah, cedek. To su reči koje se odnose na pravdu.
Svih 6 navedenih alfabetskih stihova možemo da primetimo odnose se na Božju savršenu i večnu pravednost. Sam je Bog bio i bit će uvek pravedan. To je dosledna deklaracija svog svetog pisma. Ali kako onda da razumemo zlo u svetu? Zbog čega dobri i pravedni pate? Gde je Božji savet u vezi problema zla u svetlosti Božje pravednosti? Šta mislite koja se knjiga najbolje uklapa da odgovori na ova pitanja? Dakle, koja knjiga odgovara kako da razumemo zlo u svetu? Pa naravno knjiga o Jovu, je li tako? Jov je u ovoj knjizi počinje, dakle, i Bog kaže da je Jov bio čovek dobar i pravedan. I sam Bog kaže Sotoni, dakle, nema onakvog čoveka na zemlji dobrog i pravednog koji se boji Boga i uklanja se od zla. Dakle, kratak pregled ove knjige je jednostavan. Pismo jasno i uporno tvrdi da je Jov bio pravedan i da je uprkos svim patnjama i mukama ostao pravedan i nije zgrešio, niti optužio Boga bezumno. Zašto je onda Bog dozvolio da pati i da izgubi sve osim sopstvenog života? Dakle, to je tema ove knjige. On nije mogao da se seti Jov nijednog ličnog greha koji bi bio razlog njegovog stradanja, ali je isto tako znao da još uvek ne može sam sebe da opravda. Ovo je vrlo interesantno. Dakle, pogledajte šta Jov kaže. Zaista znam da je tako, jer kako bi čovek mogao biti prav pred Bogom? Pita se Jov. Da se pravdam, moje će me usta osuditi, da sam dobar pokazat će da sam ne valjao. Pogledajte kako treća knjiga na ovom segmentu potpuno istu ideju govori. Dakle, vidjet ćemo, ova treća knjiga takođe nam govori da budemo pravedni. Međutim, istu stvar ponavlja. Dakle, upozorava nas na greh samoopravdanja. Kaže Jovan u prvoj poslanici. Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo. Ako kažemo da ne sagrešimo, gradimo ga lažom. Dakle, ista ideja kao i Jov. Da se pravdam, moja će me usta osuditi. Neverovatna povezanost. Pogledajte sada drugu knjigu ovog segmenta, Evanđelje po Mateju. Sa gotovo laserskom preciznošću, koje su prve reči koje Isus izgovara u Evanđelju po Mateju? Uopšte, znači, prve reči Isusove zapisane u Novom Zavetu su sledeće. A Isus odgovori i reče mu, dakle, kad je došao kod Jovana, ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Dakle, ove reči pogađaju u srž velike teme pravednosti i pravde ovog 18. segmenta. Automatski ovo daje ton čitavom Matejevom evanđelju koje nije ništa drugo do otkrivenje Božje pravednosti i kako je Isus ostao pravedan uprkos iskušenjima i opravdao sve grešnike koji su mu se okrenuli u veri. Možemo reći zapravo da je u suštini evanđelje i jeste ispunjenje Božje pravde. Pogledajte ovaj mali grafikon gde se pokazuje reči pravda i pravednost koje se pojavljuju u Matejevom evanđelju u odnosu na druga evanđelja. Znači, reči pravda i pravednost pojavljuju se više nego u sva druga 3 evanđelja. Ova dominacija ideje o pravdi u Mateju poznata je kod mnogih skolara, naročito oni koji proučavaju sinoptička evanđelja u cilju da otkriju razlike i sličnosti između njih. I ono što je interesantno za ovu temu je da su osnovne značajne razlike, dakle vezane ne samo za ovo, nego za sva 3 sinoptička evanđelja, povezane sa slovima jevrejske azbuke i ključnim rečima koje počinju tim slovima u alfabetskim stihovima. Ako pogledajte paralelne stihove između evanđelja po Mateju i evanđelja po Luci, vidjet ćete da je ono što nedostaje u Luci upravo reč pravda. Pogledajte, na primjer, blago gladnima i žednima pravde, kaže Matej, jer će se nasititi. A Luka kaže, blago vama koji ste gladni sad, jer ćete se nasititi. Pogledajte ovde, blago prognanima pravde radi, jer njihovo je carstvo nebesko. A Luka kaže, blago vama kad na vas ljudi omrznu i kad vas rastave i osramote. Onda kaže, nego ištite najpre carstvo Božje i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati, a Luka kaže, nego ištite carstvo Božje i ovo će vam se sve dodati. I tako kad idete dalje vidite da je opet svuda u Luki jednostavno je izostavljena reč pravda, u Mateju je naglašena reč pravda. Prva Jovanova poslanica je isto neverovatna zato što u jednoj ovako maloj poslanici se ova reč neverovatno ističe. I ono što je vrlo interesantno za prvu Jovanovu poslanicu je da je
jedinstveno otkrivenje Božje titule Isus Hrist pravednik vezano za nju. Pogledajte šta kaže, znači u 1. Jovanovoj, ovo vam pišem da ne grešite, ako ko sagreši imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista pravednika. Pogledajte samo ukoliko se stihova u 1. Jovanovoj pominje reč pravda i kako Jovan naglašava i uči nas da budemo, dakle, pravedni na delu. On kaže, veran je i pravedan da nam oprosti grehe. Ako znate da je pravednik, poznajte da je svako ko tvori pravdu od njega rođen. Dečice, niko da vas ne vara, koji pravdu tvori pravednik je, on je pravedan. Druga reč koja je takođe cadi reč, jeste reč zapovest, zapovediti. Pogledajte kako se ova reč, dakle, na koliko se mesta nalazi u prvoj poslanici Jovanovoj, dakle, kako nam govori da ako zapovesti njegove držimo, ljubimo ga. Ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru. Dakle, poslanica je apsolutno ispunjena rečima o pravdi i o držanju zapovesti. I na kraju, poslednje slovo jevrejske azbuke, slovo tav, ime 22. slova, dakle, bukvalno označava znak, potpis ili krst. Knjige koje se nalaze na ovom segmentu su knjiga Pesma nad pesmama, Dela apostolska i Otkrivenje. I takođe, možda na prvi pogled ne mislite da ove knjige imaju veze, međutim, isto su jako interesantna ova otkrivenja. Dakle, interesantno je da tav bukvalno znači krst. I pogledajte, na primjer, u tom starojevrejskom skriptu, ja sam uzela sa mnogih web-sajta, pogledajte, dakle, kako je ta reč bila obeležena. Bukvalno znakom krsta. I alfabetski stihovi koji su vezani za ovo reči, dakle, ključne u alfabetskim stihovima, tom, tamam, su reči koje izražavaju značenje ovog segmenta i ovih knjiga. Dakle, to su reči tav, znak, potpis, krst, tam, savršen, kompletan, ceo. Pogledajte, znači, kako Bog završava celu ovu priču. Tom, savršenost, integritet, moralna čistota, tamam, savršen, ispunjen, završen, gotov, tamim, perfektan, ceo, potpunen, bez nedostatka, reč talah, obesiti, raspeti, vezana za krst. Pogledajte kako se u unutrašnjim ciklusima tema krsta, kako se obrađuje. Prva knjiga Mojsijeva, 22. glava, znači na 22. segmentu, na poslednjem jevrejskom slovu smo. U prvoj knjizi Mojsijevoj, 22. glavi, opisuje se predslika onoga što će se desiti na krstu. Vidimo Avrama i Isaka i Avramovu žrtvu. Dakle, to je prvo na neki način proročanstvo onome što će se desiti na krstu. I neverovatno je da se nalazi upravo u 22. glavi prve knjige Mojsijeve. A pogledajte Psalam 22. Da li znate o čemu govori Psalam 22? Znači, 22. psalam je psalam stradanja Gospoda Isusa na krstu. I počinje rečima, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? I u ovom psalmu su opisane gotovo sve strahote koje je Bog na krstu doživeo. Kaže u psalmu psalmista, u prah smrtni mećeš me, probodoše ruke moje i noge moje, dele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju žreb. Znači, baš u 22. psalmu na ovom segmentu Bog opisuje temu i daje nam objašnjenje krsta. Pogledajte Matej, na primjer. Matej u 22. evanđelju o čemu govori? Matej nam govori o paraboli koja, dakle, priča o čoveku caru koji načini svadbu sinu svom. Kakva neverovatna povezanost sa ove tri knjige koje se nalaze na ovom segmentu. Pesma nad pesmama govori o svadbi cara Solomuna i kaže, gledajte cara Solomuna pod vencem kojim ga mati njegova okiti na dan svadbe njegove. Otkrivenje, poslednja knjiga ovog segmenta, kaže da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu jer dođe svadba jagnjetova i žena njegova pripravila se. Znači, ova tema svadbe naglašena je u 22. poglavlju
Evanđelja po Mateju. I na kraju, dakle, kao što su 3 knjige na prvom segmentu bile knjige početaka, 3 knjige na poslednjem segmentu su knjige ispunjenja, knjige završetka. Pesma nad pesmama govori o kralju koji prima svoju nevestu i brak je ispunjen. Božanska alegorija jedinstva Hrista i njegove crkve. Druga knjiga, Dela apostolska, govori o Hristovoj nevesti. Crkva je rođena za vreme Pedesetnice, period izraelskog naroda završen. Znači, jedan završetak i rađenje crkve. I najzad otkrivenje govori o Hristu, večnom caru koji prima svoju nevestu, crkvu. Bog živi sa svojim narodom, celokupna istorija sveta je završena. Neverovatni završeci. I ono što je najbitnije, ja kažem za mene, što sam izvukla odavde i videla je da je zaista Bog nadahnuo Bibliju. Jer kako drugačije možete da objasnite da postoji ovakva povezanost između 3 knjige koje su pisane u totalno različitim vremenima? Zato što ne samo kao što znamo da je Bog nadahnuo ljude i to je odavno primećeno da knjige Biblije imaju isti ton, da postoje stvari koje su povezane. Međutim, ovo bi značilo da Bog ne samo da je vodio i nadahnuo pisanje Biblije, on je nadahnuo ljude koji su birali koje će knjige ući u kanon. Jer ako bi uzeli katoličku Bibliju koja ima još nekoliko knjiga, ovo bi potpuno poremetilo ovaj krug, ne biste imali 66 knjiga. Ako knjige ne bi bile u redosledu kojem jesu u današnjoj protestantskoj Bibliji, opet ne biste imali ovakvu povezanost, da je otkrivenje negde drugde, da je knjiga proroka Isaije nije prva knjiga, da je, kada se udubite vidite da je i Bog i to čak vodio. Pa onda kad pomislite da su ti unutrašnji ciklusi kao prva knjiga Mojsijeva, otkrivenje, Matej, Jovan, da se poglavlja poklapaju sa ovim segmentima, onda vidite da je i tu prst Božji. I ja mislim da nam ovo sve govori da je Božje nadahnuće neverovatno i da je Bog zaista vodio ovu Bibliju. I za mene lično mogu da kažem, kao što mi nikada neće biti jasno kako je Isus bio potpuno čovek i potpuno Bog, mislim da mi isto nikada neće biti jasno kako je Biblija Božja knjiga i knjiga pisana ljudskom rukom. Na koji je način to Bog uradio, mislim da nikome neće nikada biti jasno kako su se neke stvari potrefile u takvim detaljima, a da su to opet pisali ljudi kojima nisu bukvalno diktirane reči, nego koji su bili nadahnuti. To je zaista neverovatno. I moja želja je da vas možda zainteresujem i potaknem da pogledate ovaj website biblewheel.com i možda pročitate ovu knjigu. Ova knjiga, inače, koja ima internet, se može downloadovati, možete je pročitati, ne možete je printati sa website, ali celokupnu knjigu možete pročitati, a na samom websiteu nalazi se još mnogo više informacija o tim unutrašnjim ciklusima i mnogo informacija. Kaže, meni je uzelo nekoliko meseci dok sam sve to pročitala i nadam se da ćete vi imati isto takođe koristi od ovoga. Hvala i amen.